Karbi Longri Abirta pacun sirak nang jibupen KSA ASDC Youth Front atum meeting tompen di puarong supia long armu kacejengpon. Karbi Longri Asong apardila ji branch committee atum pen kisu kipang jabang phiaphan kirap kapajerda. APHL siamai phuja ai kathar khayang bong pachar vusi ali kichu enja phan ka bor ima pusi ASDC Daniel Teron pen arbokpon. Solar project amen pen Karbi Longri chojor longli pusi Indigenous People Party atum sodak pen pachinipon. Aprang si Birta kilara do anaphan kardom pajelo kardom non Birta thanje bang sami ujang terang pi non arju ikha Birtang tompen. Karbi Longri pen di mahasawara datum RG dingkloi penakemang lapen kachisong India Constitution along kitokdak Article 244A aputhak kachisong along ong dungara datum avia phik kibu lapen pinang anatum apran kedam nangatum tadulu. Radatum lapu anang chisong data India government atum lasua hemprek RDPP data son mande. Lasi prabjin pen pacun sirak nang jibu pen mati jong ni phai clear ni kang sampor phai tropor Karbi Longri Asong lapen ASDC Youth Front atum silangsi di puarong supialong meeting tom otpon kraisi armu kacejengpon. वीडियो हो गया मान वीडियो का फोटो ना वीडियो हो गया No proliferation of school, no rest. No rest, no rest. No proliferation of school, no rest. No rest, no rest. No proliferation of school, no rest. No rest, no rest. No namaste. No rest. No namaste. No rest. No namaste. No rest. Let's go there. Continue. Full Flying University Pinangi. Full Flying University Pinangi. Jung pungata dokok sila so pinimbe theng tom persen teng nang koklo. Athema je ni tumlong itum education pel atmosphere ave pillo. La so ave pin bolong theke dam tang tum chiklo jona prang samile tum education minister phachi tong namlo je dak B.Ed college pen cheng lok kaduk we pareng nangji. Athe mai itum la bangso non bagala so education system la bucket tet la pen B.Ed nangji. Agar la bangso B.Ed nai bo kacharli dise mabe. Kacharli dimsa abe pore ko sono lage. Lasi litum la bangke ahomu bangke angdeng do lasi prabjin pen non isialam isilong nili bangke thonglok English high school bali patharong nili ke minijing do lo hala bang solong kan lo backlog asisi kepdo asis khali backlog ase hala halong la bangke backlog ude tumla bangke post masya kapir ke piun hala long play lasi prabjin pen nahok penon da tikar la bangke la chiplo jonjin yang dong bang nangko athema hala B.Ed avelang tet avelang la solo bangke la ki sudan mangke hong he B.Ed avelang tet avelang lasi la so bangke teacher avelang ke teacher la ke usumar mangke hong he la ke aning kan ke pa lute la bangke kopilo usumar si ke hang no po la son ja kopre school da teacher ka bido piglo lasi hala so bang bing lasi itum la hai kopilo ka siksa sumlam dam sinang fan ba si tum Karbi Longri memle ko no photo halabang so phong bong pen da kopilo itum da asam long pen Karbi Longri ang tan ka prek lap so me mle afan chimilai le tum no sinapi ande silasi Karbi Longri ke pangkri do assistant da non ke pangkri gali asi tum kopilo hem prek hang pasilang kok non si hem prek da non se ati ku tu buri for e ke pangke ang leng deng si song mong krem mom lon la sinongri da me ku ke pang jeng khulo tum ati ku tu
Lakha kre sirkep dhansari MEC constituency ke parlo apar sekari timung arong amikar sermili timung pi kisu ke pangji ningka nisi so sitanglo. Laso kisu kacipa meja pan prek jam kisu kacilang hemalongan taponlo. Lapen kisu kacilang hut alang litumpen kecupang reng bi jainong kedo anta cejor etlo. Bonta kisu ki meji ang theka vedelo. Lasi doktor tumta Guwahati along an pacipon tutoilo. Bonda kiduk thek tikajok Guwahati an si kacilang dam japhan kisung kiduk kokajok non ki kisudet sermiliti mung pia phan hem jewandet si cecak rapronglo. Sega pinyong na kanang punta. Manika patam talos mo kalong aki cerai ba. Alang ni kisungge boy kisugun anso se. Ke pamidab yu panget temanam temadai tu. Tua ring kontang. Ne kamani ta jari pensi kisuman dum ta bi pondok. Nang kilang proya ta ki don yang kemaran kurusan nang tan tengge ke dah kita ci nda ta ju long sita kemige ki ong silo ne ta pa bi pondok. Dan nang jalo ana masih itu ta ne cuaka. Sini tu ta anam ansi batang ke jalo. Laso kisung birta longsi Karbi Longri Abirta apar delaji branch committee atum matijong ni phai pliar ni kisodet sermiliti mung pia hem an humri damsi kerapa jirdamlo. Lapen kisu kacilang dam japhan ke ACCEM Dr. Tuliram Ronghang lapen dhansari local MEC sangpi tilot tuma hasnu atuma phan rap dun vektha pusi tuning report. Matijong ni phai pliar ni ASDC atuma mithang sa hemalong phirang kya mai kang ni. Manipura long khai hi janang bong kachar bo pen suluk soda ka tomon nang japlo. Laso atomon ke japen Manipur pen nang ke be kuki atuma phan Karbiang long along relief camp binang jipu APHLC amai pu IS retire ja aiga tharpen kaning je pon ke angkur kabialang. Athe Manipur kuki atum Karbiang long wang pusitami Ladakh Dimapur mate Nagaland dolang. Lapenjong si Manipur kuki atum wang pusitami kelang cari japhan ke isi atum dulu. Latum si asai klemponpo. Lasila soalong kaci jog dunji alama vilo. APHLC amai pu je ai kathar ke khai he janang bong ke charbu si ali ke en dunji putong kabor ima pusi ASDC Daniel Teron pen je ai katharaphan arbok pon. PSLC President Jai Kathar ki kuwa bangke dak Karbiang long ta relief camp binai. Lang solam nile tumpen kaningi ke lahem lo non dak Karbiang long communal class abe. Ba pene lang kithe chikli ki wang ba pene epidemic lason ta dak thang tawe lasi labangso relief camp binai polama bangke dak nangklak ke. Pura long kuki la pen mete tum communal class tu lasi dak mangke kat tum duk lasi latong apan si dak relief camp binai seta nile tum ki la kahen lo je lasi communal class ke do adim pen dak Karbiang long hilupik lang latum Nagaland state nak parnai they have to cross the state of Nagaland non Nagaland state long ta langsung class pen jok relief camp duma bema nili chining tu lasi Karbiang long ke Manipur pen contiguous kali data polisi dake non ana bang ke nangki kat pen dak relief camp binang kok nang ji wa condition ke nili tu SCC pen ke thek dam long de aku nangki kat abang dokok lo te government is there government lo dak state government Karbiang long termas council tu dak administrative machinery dulu Deputy Commissioner Office pen cenglok SP kado wedak dulu lasi latum se bang langko kem binang nema lapan ke labang sunang kat amoni datum refugee atum do avela bang ta proper survey pen meeting ke dak plank le daji lasi non council atum bang meeting phalo ke survey populo ke ala hello ko pene a motive duma APHLC hin pen jai katharin pen he want peace dak disturb po clash padu po alang abang ke election hot vote chupang rum ni la sona motif duma ye alang ye alang political scheme ke relief camp binai political scheme ke la so bang si alang ni panu question ko kam tu
APHL siamai phu je ai kathar ke election kachepahai ijia phan karbiang long amenta kelar jia phan kabor ilasi la soa longta ASDC atom pen ke chikroi dundi lapen chidom dundi busi Daniel Teron pen ningje pon alang libang Karbi Anglong district akan amen ke larji pusi ka etem lata nili tum oppose lah ate Karbi Anglong wa bangke langsung bangke tumi di kondamen kir kali lapen Samson singing ti si lake government pen kacing ki si Karbi Dorbar atum si movement ki claim si kapilonga district lake Samson singing ti panta ka insult lo district ki hang atum panta ka insult lo dake Karbi Anglong tu amen ke chok che tribal land ko bang amen ir nai ko bangke lake nili tum koi gulpen Karbi Anglong amen lar nai ko bangke lagi pura lang li anti Karbi Anglong stance ki enlo anti Karbi stance alang ki enlo langsung bangke alang lipan befitting langsung political reply rata tum piji pusine li kamata alang lipan Matijong ni phai pliar ni Indigenous People Party atum phirang kia maikang ni KEC atum pen APDCL atum phan Karbiang long li suri craner kep along solar project amen pen kacho Georgie po along IPP atum chedon thekthi lasila so put hakang tu yang ding along anta lampali etlo athe Karbiang long ki 6 dola long ri lasila so teng pen Karbiang long li pen ke jor ke larmati transfer ji aronavi lasi Karbiang long ki ong dung ham phanga song pen ching lok Karbiarat ke do anta la so pathak kham khidun thip nang ji pusi la so pherang kia mai long IPP asong ja potum ningje pon ate 18,000 acres ala project amendment di la corporate company hoi pen si la so project claim la pen ke la bang so di la bang ke nil tum arlo pen ke chini bang ke ningkan 90 years of farmancy la so hilil bang ke agree with it lote lagi ki jor la pen ke consilong arona te include 1953 pen 1959 land rules along lockdown pusita la bang ke mortgage apune transfer apune allotment apune lease apune lote ente consil land rules violation puritet pe la bang so along li corporate and war bang son pe ko so norms ko so ek ko so plus pas ki pilo halata konsil tu hala so hang na basini no kali pun itu ke along breakdown pun lo itu na so tengsi National Commission for Scheduled Tribe lo itu appeal lo je nona bang ke tribal along le bang ke la pasina kon det po 18,000 bighas ke po square kilometer langdam pulote 6 square kilometer mo pulote 6 square kilometer pulote la bifu area so area ke wrong kala 23 village ta hala da Karbi wrong side naga side ba naga ba itu mo alang tu ba kamat hak ke protect belum 23 village ta kadu out of 23 per ke futorota ba ke Karbi la sinili tum pulo je non isi nili tum pulo la si je o mane ke khanang po se kadu ko ke se tum handa matha lo la tum claim ba pula tum samri ko mane social organization mata claim ba claim mane political party pa tum na claim ba claim son pilo efficiency umta ayun wing umta combination nang ke pinangji komong selang pong chen tan mane pi long le pa pon na hala poisa ba yang we nonata pen combination ben tu lo pi pu sang jo amuk arni pipo tamuk arni pipo ne fast list lok sido lo ne da fast list lok sido posi than pre sita la so long le koson si sep nang ji corporate pen koson si claim nang corporate exploitation pen koson si ke pa job du nang ku ba kawe social organization ada la compensation farmana bang tono koson si la so sep nang ma la pen ke la abin ahok pet alo de amen ko ko ma hala bang se apil la chera bang lo nei kasi tu si part konaso a rules pen konaso a norms pen si nalitum APDCL fan agreement ke pen agreement che tok lo hadak 1959 ate include list pune the strictly prohibited ko no dire hala na pak lang thek lo to go ahead jor lamoy jor long ko nane do lote jor and na pundi general and state district on pinchong na
coba tu willingly litum nak kro la sini tu Pinya Abirta lansi kang tonlo kardom.